Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halki kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli khawlim minal ahwalil muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, ikhwanu fillah, sidang jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Asyukuru kemeraja napunai atanna pongalla ta'ala yang kaya kesempatan untuk pasilinar ngibak kasiwenge lauri pongalla ta'ala naya kia hakika naya sange pak kasiweng sitongan lokui atah cuma ya sange ibadah narek komelo ilai kaji dua telu penjelasan atau pandrite berdasarkan dalile makada tungka pakaswiyang angkena surok pongalla ta'ala lauri atanna tanya pas surok bawang nanya kia angka dampak nari lalenna atutunganna yang paling utama adalah kehidupan akhirat, tapi situnganna angka ilolong ngari lalenna atutungan linota magai iru pongalla ta'ala naisang aga nabutuhkang atanna naisato makada keadaan natasi dia tahu itu tidak pernah mutlak to lima nyamang narima kona naro iya ro pakasiwenge na paturunge pongalla ta'ala lori umma na nabita terkhusus kita situnganna angkai mancaji si di lalem sarekom menginaya ro tawe manyamang iri lalenna atutungan linona nayakia angka cek dek masalah biasa ilolong rilalan napa kasiwenge nasabak kadangkala tasi dia ibadah mancaji beban padai makadaya rupa soronge angkai mancaji istilahnya ko tau pandrita ta makadaya rupa soron na pongalla ta'ala madari yang ga makada papan rasa-rasa istilahnya ko tomelo male bahasa kasarana ya ko bahasa lusuk na makada dianggap sebagai beban angka tahu pandrita witat bahasa kami makada kewajiban dianggap sebagai perintah yang memberatkan nasabak magai termasuk na sampajange Eme kata makada we nasosoje 3 kali masampaja perlu we. Je kota nia tahu
maringang ngatin na pasilena rangero sampajangero agak berat. Nareko pak kita tahu kutuh. Enggak makiro. Tapi ternyata sinin na pakaswiyang na sorongnya po Allah Ta'ala ang kapasabaran na maringang. Nomor sidi tepak. Ya ko makanja itepak na te ya metodu kedongi. Na iya ro ya sange tepak deno ko salangange ilalan na nonroy. Betongan na ya ko makadaki salang. Belum tentu tahu matepak. Iya ro tahu matepak ang kamu payasena. Makanya tingkatan agama ta Islam, iman dan ihsan. Ya ko makada Islam berarti asal langang. Ya sange asal langang 5 syaratna. Sahada ya baca na asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya kuini tawiyatu sallam. Yana tu ampai syaratna sallangange sahada. Apa ia tu nang katau makada melo ipasallang kapere 50 tahun na melo ta masallang. Ia mitu kewajibat tetap ia tu isuruh masahada. Dena langsung sempajang sahada jolo. Nasaba ia ro sahada pengakuan ia ro sampajange tamani pangkaukan. Oke. Jadi angka tu tahu nangga elena sallang tapi dia sampajang. Iya na mancaji perdebatan angka tahu pandrita makadah iya nangka salat dena sampajan nasaba nangga isampajang dena waji kapere sisa pipakoli nga jadi ya ko angka tahu nasang yalena sallang pura masahada tapi dena sampajang alasanna dena sampajang nasaba nangga isampajang dena waji berarti tanya perintah puang iya na royasang kapere magina kapere nasaba dena yakini kewajibangna kedudukanna sampajange tapi nareko angka salang na dena sampajang nasaba makutumi si salah nyon na iya pamulange de mematona enggak iwaji tapi iya nak kedua na enggak mau waji makututomiha nasa nalai repah betul na madari makoro makadai tau pandrita papiki jolo iya nangka tau dena sampajang nangga mui sampajang waji makututomiha pase iya tu iya sange to pase orang pasik salam madosa lopo iya ternyata kapere iya tapi dakangnya ternyata kapere to pase mi ya sange to pase salam madosa lopo aga alasanna apa angka ji ko hadesa makada iya bedakan kapere si bahasa lengi sampajang kan ko ada al farqu bainal muslim wal kafir as-shalah jadi palawangan kapere si bawa salenge sampajami betongan ya kotomelo mala kasimpula bahasa sederhana makada ina ya nang katau dena sampaja kapere ya pura na bahas tau pandrita ina yaro dalile matoro na katani lau cuku-cuku kiro alasanna iman tasyafi si bawa alena pangulutta Abu Hanifah angka tau pandrita makada iya ko angka tau dena sampajang na makada ko kapere berarti ya ko melo imas sampajang mesti mas sahada pe mangi tanawanawai gare jadi ya ko angka tau dena sampajang na yero tau dena sampajang ka makutumi hari kemarepai natako dena jama ya ko dena jama sampajang eta pemakadaki kapere ya tawe berarti ya tu tawe na melo mas sampajang mesti mas sahada ijolo apa kapere ini gitu gare tapi angka tau pandrita makada tau pase mi berarti aku tau pase isuro mi toba napa mas sampajang idi negara namanawai bi aja najo to mabela mala dalele makada akala tau pandrita kapura ni bicara ya kong kabali bolata taruntu na dena sampajang meki makada kapere ro tapi pekko ni romato kotako aja na sampajang bicara to dena sampajang maka koto makadana kapere na iya ko kapere tu dena kan dena de tu na sigaro si basal langange iya ko mate
inateto tu nabi tay pasidap pe kapere si bawa salang epeko ni iya na nampay din na magampang ipudate kapere kung kataw din na sampajang makada pe maknana yaro nakada agama palawangan na salang si bawa kapere sampajami berarti ako din na jami kapere angka ko dalelewe makada la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasadid iya ko musukuruki la in syakartum ang kanakalima ako capa na to wala in kafartum tapi nareko angka ko kufuri kapere ro jadi ternyata namu itu tahu seke pak kapere to apa maka de wala in kafartum nareko angka dalle natako mututui apa iya sange kafir kafara matutu yaitu ampai maka da kaperbuk ya roboeng kapakodi na ya naro tutu jadi iya tu sitongan na kapere na tutupi anu tujue ya naro yasa jadi kasampayange parenta malebang deceng ya kode na jamai tatutu ya tu ya naro niasa kapere jadi angka tu kapere kafir karena menutupi kebaikan angka tu kafir mutlak ya naro nampai dena to barani tafsirkannya korangnya tafsirkannya hak desa narekode na tau mapahar di sesena dalelewe ya pumega makokoy hak desa mina baca na denang kana sikolangi tapanah na pakalu ni kota na nasa kapere manangi kapere manang ya namanya ka makokoy tapi dito gago ko rapang mudah sekali. Jadi upah lempuran jadi ya kau nggak tahu maka dah jadi upah pahangi kejo maka dah iya kau bahasa umumnya sange kapere inayanan kata tongko ya sange deceng kapere itu bahasa na to secara bahasa ang kata lobo tinge mala be panapatamo kiyawana jilba na kapere itu ya tu apa na tutu ibepa na dena pita kan kaper itu sidongan na ko bahasa sederhana na itu sinina nu tatutu itu tapi anu deceng tapi ya kono masalah na subuh dia mereka iya miko deceng lah itu jadi dia ditulai itu ya sange deceng ndak boleh disembunyikan iya na tu ampai kapere na saja maka ada 7 je na bitta tongan na bawa tongan iya tapi ya miro de nulet tarimai maka na maje nang ka Muhammad musuruh ya ro de nulet tarimai makiro jadi upapahangi kijoloa aja tuh magampang mapakapere kembali bola tetap pecede-cede kapere wah aja pak mawata tuh iya tuh makada kapere dena sampaja tepak makai gai runtuk ko kamput teh aja na tolo balik kampung ko kamput ta maka galak mapuasa ko ramalangin na dena kana sampaja may gai runtuk wah galak pa mapuasa tapi dena kan runtuk kada angka kami masampaja jumapi nangka mak juma matoy na iya ko dena sampaja perlu napa maka dalau mak juma peko ni ya rodena sampaja perlu maka daki kapere berarti na melo lo mak juma suruh si pasahada si pemang itirajina ya iya na ro tau pandite maka de tau pase mi ya sange tau pase salam mado salopo na reko nangga mui waji na sabak kutumi yo poko nangga memang mui waji na makutumi maka mero tau pase ya na melo na tau bako ya na tunang kayasang sola ada sana sempajang patola kesa sempajang patola qada laba ni wattunna subuh misalnya begini dia tuh mas sempajang subuh asara letuknya asara dia betul mas sempajang subuh maka dapat koniro iya ro sampajange wadin jam na surong agamay aja mu palobangi tapi ternyata waktu na yung jamay aja tatajangi maka da subuh pasiu jame pa subuh pura labaran o kopi subuh tolay ako mati jadi maka da itaw pandrita papikye ina iya mo ngerang isang pajangi atau wattung ka mo salay kamado salopo ko tolaywi piko cara na tolay asam pajak ko iya koloro mo asam pajak subuh ko laporo ima kada kabaan kaya sa kadaan tanewat tunah itu aja tak ada adaan apa makanya itu malaikat ekon raja asubu na loro nih
Kayak gitu dah. Jadi usolli fardhu salati subuh rakaatain mustaqbilal kiblati qadaan lillahi taala. Wakatai masam paja subuh don raka mengoloko baitullah itaniana wattunna karena po Allah taala. Itu iya naro tajamai di biasa rodeta sampaja. Angka na tu pendapat maka siaga gan na sampaja demu jamai tolai manang. Man rasa niya. Apa mulai kalolo de na sampajang kamanapo na napo masampajang. 30 itaw din na sampayang ito lay ni 30 taon. Engkaro ito pendapat dato pandite kapiki na niya to apa de na mungkin de berbeda pendapat ako piki pak kenri melolo na puang Allah taala maka walizalika halakahum makko mematokuri pancaji de muasi dipahang kini melo ka na sa puang Allah taala paci di na pendapat pada mana ngotak na ataku wule tapi de na yero wakilori. Jadi yang kata makilori ko masigi maka ada di siru pada pendapat ia na tahu tantangi po Allah taala. Jadi mega tu tapi masalah pikir nasa bayar sange pikir pahang pada sama libu ulu pada sa ubang tapi dia na pada selek na pikirannya. Ia tu nak kena guru tak kalisi dendreng ia ko makada ka nasang iya de pawandre kata makada maliwasang harus tas angka tahu makada maso merona de dandre itu pada de na pada. Kumakada ka iya de pawandre kamakade maliwasang yung stasero de panandre makade ro nasa amaso me tu na de panandre tanda dua di pendapat na napay di pawe mapagewan itu te kumakada kay kana cocok tanay bitaw makada maka memang ide muandre makade matu jadi si de tu nawat dingi di malah kesimpulan makwani ro tau pandre te na reko mak baca hadis ai mak baca ayai na takko angka perbedaan pendapat ede na pasalay maka do makui ro bate na pahangi na guru manang ya tu tau na mega na pahat tay pa de tu na magala mapasala apa ni sing kadong kato makwa yo poko ci di na pah raja ya wapatu itu mak itu nang katau tu tasiru pamina guru marajawa pada mi kota na paici di otonola ya na oto apan sa minola nasa majamanang ya tuliangnya pada panang kanolay. Jadi makot itu jadi make agama itu makoto baru-baru mak guru agama tayo pa makoto tu jadi iya na tu nang kapasan na guru ta kalisi dendre na podanga guru ta jipatahu dingal marong maka daya kong katau materak la da oko agama tajamui arua tau malaman itu ko purai magay apa kon mak guru mo materu magay nasaba aja na to mabela boting paru lagi ko sila lo na boting po tulisi gandeng pasapeda na napa sila lo na macam masapeda isuro lo malipelo ko sa debolano mo materu ko pasay malipelo pa may masapeda pangoto baru makoto yan ang kataw baru-baru je pa tapamelo mapitang itu yan ang oto baru po tapade je mo milo ko to tapay bawah sisan naganda siula mon romani saya makara jibisay itu jadi makoti yan ang kataw baru-baru tu de nang kataw mak guru agama tapade betongan na jamo tano makaro magana to taliwaliwa tapara pasalaman at tawe o sa mga na to jadi dito na marigagaling sa mga iya mi ro guru na ro paralu podang maka daya kumpa guru na guru mo aja mo kada iya mi bacoco podangi maka daya di pakewe iya kong kapandapat liam muruntu aku tanangi ya ro makanja yo poko maka daya tuliangi salamanang iya mi bacoco mapagewan itu ta kina tunang kamasigi ang ka Korea Salata Korea Utara di na Mesigaru pada salang pada majen jadi tapi dito gagok ko jadi iya mi panlingo palampurang kemudian iya ro ibadah maka da kaona sininna ibadah ang kamanang ake gunana lori atah kamana iya ko oto to mala dasar jo kote iya ko to naki bua paki bua oto Japange na pak guru ki maka da yolin na seko kilometer montolaiwi iya ko mo palari pakuy iya ko lalam majamu la pakuy iya ko nadapi seko jalari papisawi paceke aja ta pompalari ko ile pamanasa jolo namuwi tay di okko gamay makotoro pa aja ji na tetap potopole boleh pansutama di paje na makanja tatunan ta pasoli iya tau make itu pada ko mapamarungo to ita panapalari itu kan pakanja-kanja kimu jolo kecuali tahu makanja memang nasi kiri na to iya na tu na dupa-dupa tahu
Tapi dia tu nama dingi tangi rumah kada lalat tani pulangi tadi. Angka kamu tahu dia pernah tatek dua mu pinotok nama tahajud masih kiri mater si sambu memen niatin na si bapuangi malala pole bolani arega mamotor dia napet tu masih kiri tama masigi di panak be na tama ko masigi na pakanjaki memang yang pangolo na atina na buka memang niatin na tulisi sambungi ha ilan suba menika tak bere ede na salah tau make itu cocok ni apa si sambu memang ni napa kata bere yo buku mege curita na capu teluk batang tu 5 HP napa kata Allahu Akbar wah pada ko silalo na pemerungnya tu tapai palari. Okay. Jadi ia naro na kada tau pandri teh sapai na sabak melo ko je tu mangolo ko pong Allah taala pakanjaki batemu mangolo ri pong Allah taala na sabak ia ro sampajange oki kata bere perlu ki matika na sabak ia ko oki ro tamar oki ro tama aja hana kopi patehe na patama itu salah-salah itu jadi oki kata bere jadi nak kata pada teh sebelum kata bere pakanjaki memen ni duan rupa mowi tako pak bicara tau pandrita dalile anta abudallah ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka kasiwiangi pommu rilalan kasiwiangi iyakini mah kada muita iya na lalan na tau matandre-tandre weh betungan na tau makanja na tepat na iya apa na tau kang iati pada kuniti pong Allah taala iya matoro dalele na pasikan na tau pandite watu nang ka sahabat makutana ka paina Allah iya Rasulullah kinrimon rupung maka dia nabita wallahu alal arsy istawa ya rupung Allah taala ukui ars monro ya na tunang ka tafsir kang makada ya rupung Allah taala ki ars tudang ima kada mai malu kudupang ya kuya aja na tapange wangir apa iya ro nabi tawatu nama meraja nenre oko alam istawa menre oko sidratil muntaha loko alam istawa maka ukiro nai tay pong Allah taala si runtu inabita si bopong Allah taala ya kotomelo mak bicara kesimpulan sederhana maka berarti ukiro mon rupungnya pak ukiro mon ro nai tay berarti rupungnya ukiro ya sekna alam istawa monro makanya apa maka de menre ina bitta ukko alam istawa ina sifat bicara langsung punge maka de tau pandite deje nakor walingi contoh maka da menre ka aku boleh na pemataru menre lako pangatae ukko ka pangatae lawi tay ulangi ukko gi ulangi pangatae mon ulangi gitu keren ya narona kada tau pandite aja mah kada menri nabi to kolam istawa ukur sifat bicara pong Allah taala angkai puang ukur de pada ko makada menri ka aku pangatae ukur mana pangatae lawi tay ulangi ukur gi pangatae mon ulangi de bang kamu upabila jadi tapahangi jadi aja makada ukur monro de tapi iya ridi tau mata pae ukui lalan na ati wat dingi pak di bola de mah ipak di bola ni nasaba angka kota kali angka tu kolewe pak deni yakibua makadami wanafahtu fihi mirru dihembuskan dena kada khalaqah ya ko watakale yakibua iya ko nuru Muhammad yakibua iya ko wanafahtu fihi mirru deni yakibua dihembuskan pada kada mak berum angka tapi dia niaki buah iya naro na alamato tu puang Allah taala ina tu ampai to matewe to makada inna lillahi wa inna ilaihi rajiun poluk kui puange rewa ipemang demeto naki buah jajeng ko watakale tu dia niaki buah magi dia niaki buah iya naro ipake mapasi sumpul lori puang iya naro tapake mo tu de gaga baca-baca yang penting si konek ni tu apa ya sangi paringara tu tanya baca ya miko sikiri na baca aku maka di subhanallah baca tapi yang kata baca subhanallah dia ngerang maka ke subhanallah sisa buna baca tapi dia paringara tulin man leko-leko mina sama galuku metini serangan riba laut tulis subhanallah maka maturu subhanallah angka tahu dia gaga na baca tapi atinna macawi ina sak disibapungnya si salah iya ko baca maka dia teh sikiri iya ko penading maka dia teh tapakkor tapahan ya
isi salah maka dah kan ipake makanya dua ia si kiri nasabi malaika nacatak malaika ia tapak koro masarolat bi inaya masampaja sunna isi saburakan nareko si jangi ko to makanya kong kato ko lirin na masigi anur sandre tutu matana amak dega gana pau sandre bami aja tak kada tahu pa kunrun na tama masigi tama matinro de tahu tapak koro kamah namo atu si saburakan na tajama de to tulekala. Nggih, jadi aja na jijina tu ampe to padri teri lo makare ko mani bawang ya ko de gaga bacamu ya mu pake he apa maka wata tahu pak ko melo manang isur mak baca na de gaga baca ade na kana sekolah isur mak guru na sa deje na bataliun ustaz yang ingar rasi capan ya lupa itu nah sila lo na sa podang jijina tu ampe to padri teh maka paringeramu bawa nang pakanjaki apa paringerang itu ide gaga na baca. Ya natuna ka makarami idi menipung yang itu bacaan. Betul kan ada tahu tawakal ya tu jadi kada tu nang kau salahkan pak kada idi mani bawang keke magampat tapake engka pasan naguru takali siden rewang kali ko cara mana makada ko mani bawang magi modele mu makada ya to magampa musat dinge pada mati pak dompeng makada menyama sa dia ko macekeng aceken ni ya ko makada menyama to sa dia ko joka ni di mani bawang keke tatah yang penting saja memigalutah ini pas sampajang yang katu Allahu Akbar maka belum tapi kalau selesai matoro kato biasa ini mani bawang kaya menyama tasad na makamuto yung garupan na ibadah ini mani ya ko de tulit betu oko sa di sampajang madododongi oko pisikiri na pa betu yan na to ampay miga mo rupan na to ibadah na lingi na bita naisa na bita makadang kauma kumatu maka kunro naisa na pura na ilulungal lino ni pitamana naisa na bita makadang kauma kumatu tau rapang tau lalaba tau maka kunro duan rekami na jaman na pamita masuruga naisa na bita maka datace de binapigaw tak dosa po minasumbangan na makay kanilaw naisa mana na bita tu tapi yan na to ampay makadang na bita palapi-lapira nga amala na umako pa naisa makadang kamatu umako makutu na paano umak na Nabi Musa makagala masampaja yan na ito na umak na Nabi maka iya ko deche na pigaw po ang umak ko pag nakang sa pulo iya ko dosa na pigaw chidi na mo chatakang yan na ito ampay ito lima ka na ito pandita dyan mo silang yung pura masampaja chicha na mo abal chicha ang kamong patu bonus mo sira apa ito jadi aja mo tapa maka na naraka de minawat dia capa dosa jadi maka ito pandita ng kamong patu bonus mo na maka dami dalile nigi matani de china na dyan na salama jadi itu ampay ito pandita kong kataw makibuwa kasalaha ka na tuwa ko ada mo kada tapatama na ka di tapa maka di nasa kamo pa bonus na serata ye napa na peci di dosa na jamay itu jadi gere imakwa itu to pandite ampay malomo de ka ang kataw makutana mo de nalay kemudahan jadi usahakan agama ini jangan sampai menakutkan ya ro inuliya tu pacarama pa marepa rampe maka dia tu lalang eta masuruga ina macila katongang iko dia tata masuruga namaka na gana tarong inabita ke kami tola Mekila lo pasidak ka jaji. Maka dia gaga di gua sidak ka. Aja mo ko pasidak ka lalo. Sikiri mola. Maka ga. Maka mo ga pa ke ga tonroy maka dia gaga di to pagalu mustasdi na to pagalu ngade na siya ga dosana. Apa aga na lo mi galunge na campo minaita. Tengre guru sekolah makokoy. Latu sekolah ngita pa Facebook na buka. Maka daki mega pala na pa mapaguru coco di tapi mega todo sana apa aku tuh lima muka ni ko coco ni kono makanja na ita ya pak galunge tapi namo ita pak galunge makoko magalato di mak game ini juga itu kere jadi mapakai nga maya jadi usahakan ipegai video cetak yana royawa yana tunah kada Muhammadiyah berpasta bikul khairat betungan alomba-lomba kepigau decing aja lalu na kosong na pemurana-rana alimu kume kumatin rokowan ni makadaki garumay gadosa ko ni adiciku na ujama napa tatobakang namunya itu yan na to isa suruga na makaje gampala lang pa keka tamitaw makadamitaw ki mate pa na kamitaw ki mate na makada na bita masila surang yang mate ngang si batinro makata ko may matinro tan namanya amang maka ini cala tahu Pak Ustaz na de pura moni law na bita na podangi po Allah Taala aja molengi sakarat umatku kumelo imate maka po Allah Taala de na cocok sinin na mate yang kamana sakarat na tapi susah na mati umatmu Muhammad mancaji palolo dosa iya jaja na susah
Napa makanan Nabi talikul lisan nasabi wasabi ummati baina sitina wa sabain. Ya ro umakku puang aja na malampela ada umur na pada umak na ro Nabi Isa eta sisa butong ni. Madosa kami na mitala ada mucalla. Pak ya na sisa butong umur na boto na haruara ratu na tau boto Maka tuit tayo po ko 70 mintaw ay palimatan na 30 taw na paja boto pa din anu lelari. Nga kiro. Iya aja na mitala ada mu patuh. Siyang na umur na. Tapi maka dia nabi tena sabak cek de umuruna, dia namita, pasti pahala na cek de itu. Palapi-lapi rengaya pahala no makku. Ajong papa de mama dulu maka da cik di najama cik di tomolingi, pegai biak itu Yana tu nama kai garupan ini. Jadi aja na itu atu batu maka da mema tete ko silala kubur maka nang ka papa guru na nabita na pura mana pita pacalang ko lala kubur na maka nabita ko chako na pakakana pacalala kubur baca suratul mulk surah al-munjiah na pura ni pak guru ya mi ko deta baca iman rasa memang amakiro kemudian apa maka nabita ya ko chako icalla ya ko pura ko temi pacingi na pajong palagi tahu Kata tu tahu na puji meto pala gitu itu tim sukses Pak. Asal namo pa tim sukses di meto nang kanay ikalah punggawana sukses toy. Patatang katawana. Tim sukses si beto din nang kanarogi. Ikalay tatak katawana. Pay makadate tim sukses tanya tim kalah. Itu jama-jama ya to na tumadari palagay tawe saparang gara-gara sapama nang ijana tawe napa nakapunggawana mapangewani tawe mariu ni Pak nasen kana padukung tapi dito gaga kumanya de gaga itu bahaya lah ada itu iya nah jadi lalan naro okulala kubur makanya rupa cala kubur kemudian aga piti tahu pakutannya kalau pakutanana mungkar nakir napura ni napoda nabita maka dami tu izaja amalakan ya ko pole dua malaika akan aku tanah marok bukan ni kepuammu napura no tipu dange ya kong katau melo tama ujian pak ne poda soal na magampan na jama ilalam agapi maka dami ki pasagene ki burue nangka na pau nabita angaji ko nama sagene ki burum asidak ko nama loki burum sikiri supaya kuburamu bercahaya nang kamana moti nama kamoti ga sikiri tena to ampai ko to puro ma berasalang ibace subhanallah 30 alhamdulillah 30 Allahu akbar 30 ina de gagaon ropa de ga sikiri na tatumpu indok kajebe suri masikiri to meta masikiri suri masikiri ina sikiri mana maka daga ni baca na de ni apal aya banar bismillah alhamdulillah ko de naga ta apal aliang sikiri umum na pa kung kita masigi Allah maftah li abwa rahmatika nasa dewa pala ustaz den kanya sikola ya kung kita makarabani bismillah meki matinro bismillah moto ki alhamdulillah meki manre bismillah moto ki pura ki manre alhamdulillah ya benar roh na yam ko yamo patude ta pala ina 5 taw kunrut tu pamase manita jang makomi tu gampangan na jadi yan tu nakada tahu pandai yang penting dia nalok bang nang kamana muji te patama ikorangnya sebelum matinro ko patama king korang alim na degaga tahu pak okilalan nalino yaleka istimewa makada wat di mapatama korak dia nagan nasi di mana kulallahu baca kata lu kun rupa ku di na denu le baca jero aja tercapai makada pada gastas naga jeroigan naya ibaca korang malang itu tas ipal temak korangnya sibakulu Allah katalu na nabita makada apa hadiah ya lengi hadiah ya komelo ki pasire ke jumlah na deha tapi nasaba hadiah ya lengi apa nisa nabita makadang kamatu umak aku tahu repah iya kosu siak jama-jamana de nanule monroy mangaji ya naru ya lekulu Allah katalu ya itu sampai Sayyidina Ali waktu na makada Nabi tapak na cinay manang sarubangnya makada Nabi ta niga macinay sarubakku makada ya Rasulullah makada Nabi ta kumakiti sayang barakan nigi mulai patamma ikorangnya na baca 30 geso sebelum subuh iya malay sarubakku wah mengaji manang mengaji Abu Bakar Sigan Rusu mengaji Umar mengaji Utsman mengaji Sayyidina Ali mengaji to tapi harus Sayyidina Ali mengaji cinampak lada dia penepura si digesok tay mengaji matindro ni alin oh ni matindro iya Abu Bakar mengaji sana pure masa paya subuh tay taneka kutai Nabi taniga temak dia gahaga dia temak Quran maka dia Abu Bakar ya 2 lampa api ya Rasulullah maka dia Umar ya si lampa api si tengah maka dia Utsman si lampa mania
Maka day sabay tanay magali nabi tamaga sa dinali nakkaday sabay aja bana tatanay de panagan na si dige si baca na tinro itu aja na de baca temat tu dia lagi si gadru si de tu batinro tu masya de datang apalagi alena na de si lalo na tu mangaji na batinro na maka de nabi tadi tanay mo de tan na mariga pa mangaji matu itu mikir de na ngaji si sanayoli sa dinali ni tanay magali nasa ya ka 10 tambah ya Rasulullah tasir sama nasa makalasi manang kada patambah ko ra ka 10 rasa kay maka nabi tapi ko memang nasa biasa wang kalinga rilalap boco ko ya Rasulullah dalam kalambu engkau memberitahukan kepada istri bahwa siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 1 kali itu sama dengan sepertiga Al-Quran ia ku baca akatalu berarti pada ku patamma ikorangi akacicang na akatalu pulo baca napaka lo matinro maka day nabitay ko male sa rubang jadi deh aja na tamasara nang kamo ya di tahu kutu kulo Allahu na tagan rusu de jada to kana makiro jadi deh itu agama maringang pak maringang de betongan idi to me tu susai wi idi to maka ringan ke kana metola maka na pasidak ko ni pasidak kay lalo mamagi-magi na tu pasalama ki nama kamu galala tama suruga napani ang kaci tate natuni ang kaci di ibadah iya naro ampai malada na surang atau pandrite maka da pigaw laloy ega salawat ci di ibadah pak dari semua ibadah pak kasiwiang tanya sampajangan isi di ibadah dari semua ibadah dua nonroi letu dua iya ko istighfar lari lakumanin po Allah Ta'ala perbendaharaan pahala itu di sisi Allah iya ko tapakkoro loki po Allah Ta'ala tapi iya salawat dua angkat ko nabita angkat ko po Allah Ta'ala. Jadi ia tu salawae, ia tu ampai istimewa nasaba ia ro salawae angka catatan pahala solawat o kuna bitamonro. Angka tori sisena po Allah Ta'ala. Iya na romatu ipasitamba, iya na tu nang kaya sa syafaat. Jadi ia ko okay po Allah Ta'ala din naganda makin nabitay angka kuya po. Yan na ito nakada nabito ko hadis sa buhari maka nareko ang kataw masalawa lo Korea dua malaika iutus ci di malaya rosalawa ang kaci di ko kiburu ko palatuka nga nasaba ang kami matolay storo ko nabita jadi ako masalawa ki akaci yan na ito ampay po nga Allah Ta'ala si ba malaika na masalawa lo ko nabita nasaba dobulo miti pahalana yan na ito nakada to pandrita iya ko degaga mo pala liang salawa bawan na apa iya na tu salawa dua non rileto pada ko to makada cica mi matabu na dobolo iya tu salawa jadi makir iya na tu ampai tapi guys salawa tanapa ni pasti tu letu apa talu tu aga-aga pak insyaallah tepalansut tu istighfar na sabab pong Allah Ta'ala langsung itu yang kedua salawat langsung itu sebab nabita yang ketiga pasidakah ina tu ampai komeki asa tau kanja pak abas sabawan ya sengit tahu kanja namun dia tak sampaja aku mabas tak pemakan dia tahu kanja iya tahu tu iba amalan iya nang tahu pak mancai tahu kalasi 20 tahun pemak bagai-bagai 5 pening itu 5 sidak kata pemakan tahu kanja payanu padahal 30 itu logimpe itu maka dia tu cale empai tu liter pilih tu magala mak bere komelo ipa matodok teh apa de meto ina tak de mati ya tu maka da yung melo ya sa tau kanja abas sa bawa no tapat tau kanja ko je na namo 10 ko tolo pero na tapamadece ko wakaloy bas sa payano padahal na pay dua nga sumabagin kay te minggu-minggu bawagin na tapanalo pa itu jadi makotiha ina na to lampay taw mabasay pa makanjala da taw mabas sa puji bitaw seke puji toy tapi si balikan na to seke majala da pak namo taw seke cacatoy sa seke payano padahal na mole na tapi itu kok kibat tasawuf pak degaga seke saya baca itu di beberapa kitab memang saya kemarin sempat bertanya magiro ko tasawuf ina degaga bab kikir jadi itu kupat tasawuf dia itu nang kena tem seke de masa bak memang tidak ada babnya yang ada di tasawuf itu bab tamak jadi kong katau makada seke payano tanya yan maseke ko magala milaw Pak dia tu nama sikit, dia magalak mapeling.
Aja negara tilau ya gagana tanah dia nama seke. Entah, jadi dia itu gak bab seke pak, bab mangoami. itu gitu. Jadi ya kau kata, oh ini tuh nama kayak kata, nasa kesehati melu ya catanya tuh, melu ya cai kau malah sati. Disibalikannya itu taparesannya itu nampak ada ibda binafsi katong kasyatu nasa lo ko warungi nasa 10 mana manreti na postisio ko Facebook maka alhamdulillah hari ini kita makan bebek poh kasyatu nasa melo yacha ternyata we melo yacha ngin ko malas hati pak melo beto ko manre na de nioli ko itu akhir ketu nasa yanu lo makan nasa na postisio tu nasa macan ne ko yolo na baitulay nasa matawa pak melo share yacha ternyata we melo yacha ngin ko masud sa papena di mo pak degaduimu itu jadi tanya aja tahu iko malasa ini makan nama kaseke ya anu tanya anu maseke ko magala mapeleng aja negara bilau tanda dia maseke tahu itu yang agama kita makanya begitu pak aja na tahu tulisalakan na ini malasa akhirul kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.